ibihe byiza rero wowe wakunda kubana na gahunda zacu, ndagushimiye cyane niba turi kumwe muri uyu muryango w'abantu bagera ku bihumbi bibiri. Bakomeze baze, bakomeze biyongere, turi aha ngaha mu Rwanda rw'imisozi igihumbi, tariki 26 mu kwezi kwa munani, Kanama mu Kinyarwanda, cyangwa se ni Kanama 2025. Reka tuguhe update rero tumenye ngo ni ibiki bagenda bivugwa hirya no hino, ndetse n'ibiki ukwiye kumva. Turaguha update kugira ngo utaza kuba wagenda wumva ibintu by'ibihuha. Amakuru yizewe, update zizewe ziba zihari. Icyo dukora twe ni ukureba iz'ingenzi ukwiye kumva. Perezida Kagame yakiriye itsinda ry'abadepite baturutse muri Amerika. Ni inkuru iri ku gihe.com, ushobora gucishaho amaso nawe ukareba ibyo ari byo. Hanyuma rero Perezida Kagame yavuze ku bakuru b'ibihugu babiri batahiriwe n'umugambi wo kugirira nabi u Rwanda. Hanyuma rero ibyo ni ibyo yavugiye i Gabiro ubwo yaganiraga n'inzego z'umutekano, abasirikare, abapolisi, abacungagereza n'abandi bagiye batandukanye. Hanyuma urukiko rwo mu Budage rwemeje ko isaha za Apple zitabungabunga ibidukikije, hanyuma zabyaye amahari hagati ya Nigeria n'umutoza wayo mbere yo guhura n'Amavubi. Beka yahawe icyemezo gishimangira ubushobozi mu kurinda umutekano w'amakuru ku makarita y'abakiriya. Ubufaransa, meya wa Orléans yahagaritse gahunda yo gushyingura Zigira Nyirazo. Zigira Nyirazo, uyu nguyu ni wa munyarwanda Protais Zigira Nyirazo, cyangwa se Messieurs nk'uko bamwitaga mu bihe bye. APR yanze gutema ishami yicayeho. Amavubi yahamagawe yibajijweho. Hanyuma Snoop Dogg atewe impungenge na filime z'abana zigaragazwamo ubutinganyi. Hanyuma rero Ingabire Victoire yasabye urukiko kumurekura kuko iminsi 30 y'agateganyo yararangiye. Hanyuma rero Amerika yifuza kwegukana ubutaka buriho ibigo by'ingabo zayo muri Korea y'Epfo. Hanyuma ibyo wamenya rero ku mihengeri yo mu kiyaga cya Kivu. Ni update zo zigenda vuga hirya no hino ku gihe. Icyo dukora ni kimwe, hari ku gihe, hari ku Mvaho Nshya, hari Bwiza, ibinyamakuru byinshi hano mu Rwanda bisa nkaho biba byagiye bihurira ku nkuru. Icyo dukora twe ni kugira ngo tukurebere inkuru ukwiye kumva. Umugore w'imyaka 32 yakize virusi itera sida. Hanyuma abarimo CSP Hilary Sengabo, Rugaju Rigani, Richard Mucyo na Nda barekuwe by'agateganyo. Rero n'urwa rubanza rwa gisirikare rero abasivile n'abasirikare n'ibiki byose n'abacungagereza bashinjwa kunyereza umutungo w'igihugu. Polonye yahagaritse inkunga yageneraga impunzi zo muri Ukraine. Impungenge ku Bufaransa bwemeye kwakira umurambo wa Protais Zigira Nyirazo. Bruce Melody yakomoje ku ndirimbo yamugoye n'iyamutunguye mu muziki we. Israel bari mu myigaragambyo isaba leta kumvikana na Hamas. Hanyuma rero CMI muri gahunda yo kuzamura ubumenyi buteza imbere isoko ry'imari n'imigabane bigenda bivugwa rero hano aba ari byinshi cyane. Abakinnyi 24 bazahagararira Australia muri shampiyona y'isi y'amagare. Uyu munsi rero nibwo mubwire ko haguye imvura nyinshi cyane idasanzwe, ku buryo iyi mvura yajemo n'urubura n'amashahi. Abantu babikurikiye bavuze ati rwose ihinduka ry'ibihe ndabona arimo kugenda ritera ibibazo. Dukomeje rero aho ndigiye hari akabeho gake niba naho uhura ariko bimeze. Ebana kubita amakoti Kalifane ari kubana na Oxygene bari mu rukundo.
umuyobozi wa HCL agiye gusura u Rwanda. HCL, yego. Hanyuma John Boy wo muri Churchill Show ashaka kuba umudepite. Ambasaderi Nduhungirehe yagiriye uruzinduko rw'akazi muri Singapore. Botswana yugarijwe n'ibura ry'imiti. Ibi rero niba bigenda bivugwa hirya no hino ku mbuga zandika amakuru zigiye zitandukanye. Hanyuma ubukungu bw'Ubudage bwatabarijwe. Hanyuma moto z'amashanyarazi z'uruganda Rayvid zinjiye ku isoko ry'u Rwanda. Abantu nibo badasajisha. Harry Styles na Zoe, inkuru z'imyidagaduro ntawe tuba dukunda kuzijyamo, twebwe ni politiki, diplomasi n'izindi nkuru zigiye zitandukanye. Turi hano rero, reka tuguciremo no kuri iyi nkuru irimo kuvuga yuko ndabona inkuru nyinshi zihari az'imyidagaduro na siporo. Reka nkubwire rero yuko ibintu bikomeza kugenda bijya mbere. Ni amakuru ya update tuba tukugezaho kugira ngo umenye ngo ni ibiki. Ku musozo wayo ujya ukurikira urumva bonus track cyangwa se andi makuru ku rwego rw'isi avuye ku itangazamakuru runaka. Reference turaza kutuguha iyo ariyo. Muri izi nkuru zose twabwiye ko tugomba gufata imwe muri zo tukayirambura kugira ngo tugire iyo dusangiza abanyarwanda ku nkuru zose tuba twasomye mu ncamake y'irambura, iyo twagiye turambura. Hanyuma rero Perezida Kagame yakiriye itsinda ry'abadepite baturutse muri Amerika. Iri tsinda rije mu biki, rigamije iki? Inkuru yose ni ku gihe, ariko turebe nawe dushobora kuyisoma tukayibagezaho uko yakabaye. Yes. Ndabona inkuru idafunguka.